Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay ka di anay ruam mo timang birngas kadagiti kaaruba si Kakardo. Amom ka di masursurun kan kadagiti daduma tao, tatila may birbirngas mo kadakwada. Anya kumangay bakit? Nung masurun da ka bayam Ngam madiday talakay. Ni Mark, binirngasam iti pugot gaputan ang isit. Ni Lerma, binirngasam manan iti lugpak gaputasan anatundiris ti agong na. Madiday takardo. Anya ka tama din. Ti ababati kordon na iso ti masron. Inton birngasan da kamat iti kumpurmi dita. Saan kan tumat nga rod na masuron? Anya kumangay ti pakasurunak. Saan nga ababati kordon ko bakit? Ay nawaw. Makitan to no saan kan to masuron? Agpaani kano da bakit sabinay jabang kagdain ton bigat. Mabalinan dya pagay da. Intamat tumulong tapno tulungan datan tumat. Kainta imbag lang adda mo umay tumulong no datamot ti agpaanay. No agbalin na gidi pagay. Ngamne, ibagakkan ka Saan ajay lamang birbir ngas iti tao ti aramidam ijay? Nah, day talatisang kay bagam. Saan mo't asikatibir ngasak? Palpalagipan kalaeng. Intun kwan ado tinasurunken ka. How? Adayo mapasamak na itabakay. Sino kay tayan basang lugpak? Amom ka diti aganay. Ay nawaw, di nakmat birngasan iti lugpak atata. Taga dituyak. Di amok mat ti aganay. Kunam nga amaw ngam sabali mati panangigam mo itirakam. Saan nakasta ti agigam itirakam basak? Insigun ay ti kayat apanagigam tata. Na. Tinasken maputad ti pagay. Ay nawaw. Sabalin ti ubing ita. Sabalin ti style da nga aganay. Ti bagay mo abirngas. Ket balingling. Ta balingling ti amaw. Adamot ayanagan a balingling. Ay adda Daytoy abalasang ti akinagan iti balingling. Bagay na. Ay, jak kayat day tanagan tata. No awagan dak iti kasta, di kay kasasao. Di mo kaya numayat mat. Amom ka di kanta baliling. Di ka makita. Nagmayat da jay sana ya. Ay, basta jak kayat day tanagan. Da kayo no kayat tiyo tata. Kita kayo pa'y atad na papanak. Nay, apay nga Madamati anay ket pumanaw kayo tata. Agpaigidak basita. Agsubliak numalpasak. Ado siguro tikinan nyo, iso nga umigid kayo tata. Oray niya ditan Basta makaigida nga ron. Inak pa'y dita kasamakan. Manaw ni tatakar daw. Napan ijay kasamakan. Ijay ayan tilinaw. Pasensyaan nyo ni tata yun. Di na siguro maanduran isuan na pan iti kasamakan. Amangan no, ado tikinan na nana. Ay na, amo pa yan basang. Diyak matkit kita, ano kas di amang mangantayaw. Anya nga tamat ti mayat abirngas ni Tata Cardo. At dantuman ibirngas ko kankwana. Diyak pa'y nakapanunot kahit. Ay nawaw.
mayag kayo di kasamakan. Nasakit nga ron ti tiyang ko barok. Inga na itakuinhan, nasakit sika. Kat, kabailam ka di pay. Kaslasaan nga ron dahin. Ay kuha umuna aksa nga agawi dahin. Maudi ka pay. Ay, wala, tanin na sa papay mat. Mala, umunakan nga rod. Malang nga ron, mapanakon. Hina. Ne, kunak man no nasakit ti tiyan mo, isungay mo na ka anagawid. Nasakit itay, datay di kapagayan. Hanggang dito'y balay, sa anon. Kunak lakit din no anya tinapasamak kan kay tayan. Wala di ka pagdantanagan, mate. Nagawid na kata na pudot ti darang ti init. Anya? Nagpamarang ka na sakit ti tiyan mo tapno makaawid ka? Ay nawaw, anyapay ngay. Pagbiyagan amin asika, bakit? Kasano no maamuan da akas ti aramid mo? Kasano ko maamaamuan da aper? Malaksid ano bagam? Nagalas ket ti aramid mon. Ay nawaw, made. Abay ko manalas. Nagpudot nga ro, di nagpambara ka. Di mo ka di man madlaw. Apasaray ibaga ni Tata Cardo ang mapan itiigid no kasjay nga da pakigapasan tayo. Ha? Wen nga agpaiso niya. Namin ano intayo makigapas. Kanayon na nga ibaga ang mapan itiigid. Into na gani tayo no bigat iji talon da Tata Chris. Inak man padasan asi iman no nya ter aramiden na. No kasjay ang mapan iti kasamakan. Apay kumasi imampay. Ang mga no kanayon mat nga kontra ti tiyan na. Iso nga kasjay. Mas daawak. Addan samot sa bali ang makagapaw. No apay akanayon ang mapan iti kasamakan. Anya kumangay ti sabali ang makagapo. Day tatidok talag no apay. Namin ano nga minan nga inaramid na. Inton kwan, ibaga na nasakit ti dyan na. Kat agawi din na masapa. Awan lat di ka aramidan. Intun imbaga na asirsiripam no kasdyan nakababa ti pantalon na. Sa anak mo nga agpadlaw. Kita aglaang no nya ter aramiden na. Una yan. Katno ngay, kwa? Ah? Agpagapas manan da Marta. Ang mga nuinton malam kat masapa ka manan nga agawid. No napudot ti panawain. Ha! Amo mo ti mapasamak. Ay nawaw. Kalukwan ti ammom. Kasano no manuktalan da nga agpampambar kalaang. Ay. Ikaw mo tangiwa mo ah. Awan ti makaambaw iti aramid kaw. Imimbag pa dya saan kalaangan nga umay no kastamat lang ti aramid mo, luko. Ay nawaw. No sanak nga umay. Asino ti kadwata nga agani iti pagay tayaw. Alaman? Kasano no agawid dan tumat amasapa kas iti aramidam. Ay kwa. Saan mo't siguro? Saan mo ka di nga ammo jay pagsasao? Ano anya ti inaramid mo? Isumat ti maapit mo. Depende. No kasano ti pamayam. Tapno di da ka maduktalan bakit? Ay nawaw. Ay para makita. Madandanagan iti aramidam. Ay, ti danag. Mang paababa iti biyag. Iso di ka man nagdandanag. Taramid mo kit di ti baliwam. Na Style mon bulok. Ay nawaw. In kakadimot makigapas iji talon da bakat Marta ita? Wan manong, mapan ka kadimat? Wain, mapanak. Duwata. Tada panggap kong aramidan. Apay nga rod nga nguriit ka ngay. Anya ka diti ko nam nga aramida may jay manong. Ay nawaw. Apay nalipatam, di ko nakaduktala eh. Jay kadimay papan ka ni Tata Cardo, analaing amang birngas. Wala din kaw. Maamuak ita. Noan niya ti kanayon na nga aramidan. No kasja pumanaw.
Agsagana kan tamapanta ije pagpagapasan da Marta. Ay nawaw. Anyaman nga oras, nakasagana ak amapan aganay. Sakan tumanan masapa nga agawet, ta ibagam nga agkontra ti tiyan mo, kasta ka de. Ay nawaw. Tagtagari ka day. Diskarte mo day jay Saan ka nga agar-aramid manen ako nak? Apay kumasaan. Kunang amin nagiti kakadwa nga agan anay. Tadi da masirok ti aramid kaw. Uri kita Saan ka nga sigsiguro? Di mo laam mo ti pasamak. Puputam ti ibagak. Siyak ti kasiriban. Iso adidan to amuan. Ay nawaw! Nay, ada ka magaya man dito paganyan, si kapugot. Di mo tibaga pugutak talo ti babalasang ang makakita. Kan makangag, kababayin tata. Ay nawaw. Uray saan ko nga ibaga ta makita da mo ti kinapugot maw. Nagnisit ka. Anya nga ta tinagninawan daken ka. Soy nga ta. Ni tata kardumit. Ay padaasa man adamagan ti inam. No anya tinagninawan naken ka. Saan mo't unay ang nangisit ni nanang maw? Ken ni tatang maw? Apay ngay. Kanayo nak ngamin, ngagkainaran tata. Sa anak ngamin asadot. Nagagat ka ngagpaisaw. Ang mawampay mo asawam. Kabutang dansa mo't ti kinangisit maw. Uray no napudaw ti may sa tao, no sadot mait. Di na kamot mabiyag ti kinapudaw. Ngam tinangisit. Ijay lang talon kun bangkag ti bagay na apagyanan. Salbag da ito alakay Tanto aldamaw. Ay na. Nagsani ti darang ti init Ay napudot. Inak man kindi ti kasama kantap no inak aglinaw. Papanan nyo, tata. Turong kayo manan iti kasamakan. Ay, uwan balasan ka. Nagsakit ti tiyan ka. Ay, sige. Mark, napanan ni Tata Cardo iti kasamakan. Surutam ka de? Wen, magnak iti abanda. Inakon. Sa anak nagpadpadlaw. Sige. Ay, napanan ka din ni Mark, basang. Ay, amo pa yun, nana. Amangan mat no mapan umigid akas ka ni Tata Cardo. Naggidan dalakit din napan imigid. Isungarod nana. Agani tayo kid din. Bayan nyo ida no anya ti aramidan day ti kasamakan. Ay, nagloko na Cardo. Ha? Apay ka di nga ibagayo analuko ni Tata Cardo nana. Ay, awan. Sige, agani takit din. Bayam ida. Agtugawak dito ilinaw. Ay na, bayam na ita. Agani ani dita. Nagpudot ang kainaran. May mayat dito. Makalinungak. Ay. Tata! Agtugtugaw kayo mga glinlinong iti kasamagan. Ay. Kwa, kalapas ko ngay migad. Ay, sinurot kayo dagaw si Timay kayo. Jack nakita ngayon babayo ti pantalon niyaw. Kaya't nasa wine, pambaryo lang ti bagbagayaw, tapno makalinong kayo. Sa ur kayo makibaybayanihan. Dita kayon. Ay, aguray ka barok. Atay bagak. Ay nawaw. Style yun bulok. Tibagayo abernas ket bures. Ta isuti ka na yun nga pambaryaw, tapno makalinong kayo lang. Sige tata bures. Ay na, naglukon. Ni Tata Bures, nagpambara mapan umigid. Adda iti nga glinlinaw tanapudaw. Anya, buris ko na ni. Anya ti kayat mo asawin manong. Buris ati birngas na. Ta ipambar na nga umigid, tapno makalinaw. Cardo Buris, Buris Cardaw.
Anya itati kunam asika ti kasiriban, ti madi nga aramid, maduktalan latta ti masirib, day takuma ti laglagipem. Ay, wan bakit? Ay nawaw! Ay nawaw, Tata Cardo. Anya nga itatibir ngas mon, Buris? Agpaiso ti imbaga ni Nana Sandra. At ti mading aramid, maduktalan ti masirib. Isu nga saan ka nga agsigsiguro no madi ti aramid mo? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.